nasip eylesin. Yakınlarına sabır cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet eylesin. Rabbim rahmetine mutlu eylesin. Allahu Ekber. Rabbim helalliğinizi makbul eylesin. Sizlere de son dönemde, ömrünüzün sonunda dünyaya ait son muamelede, ahiret muamelesinin en hafifi, dünya muamelesi. Perdeyi aç, perdenin üstüne doğru. Perdeyi biraz بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه خدا خير وجه قبول بك يبدو بخير حاضر سر جواب حق خلا حلال بك حلال به خدا پیغمبر وجه راضیه خدا رحمت تعظیم جامعه ویسال قرانی کرم کن خدا پیغمبر وجه راضیه خدا خير وجه قبول بك Saliha bir kadın olduğuna oğlu olarak şehadet ettiğim annem Şadiye Hanım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Emanet sahibi emanetini almıştır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu vesileyle gerek yurt içinden gerek yurt dışından telefon, mesaj ve sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten bütün dost, kardeş ve bacılarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca partimizin değişik kademelerinden, genel merkez düzeyinden, ilçe teşkilatlarımızdan, gençlik ve kadın kolları teşkilatımızdan buraya kadar zahmet edip gelen, bizim acımızı paylaşan bütün kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bütün dost, Müslüman, kardeş ve bacılarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Allah herkesten razı olsun. يا رب هداية وإنا ورسول سوف إن رياض مستقيم رياض راس رياض لغري أوراق مدينة خضار إنا وزارنا إنا الجنة خضار وقال ليش كن أنبيت عايش خضار اهدنا الصراط المستقيم يا ربي من الصراط رياض راسنا رياض أنبياء الشهداء الصالحين إنسان الصديقين المدوية إلى الله والشهداء بالبداية tabi Allah Azze ve Celle bir avay mağane dünya ve nebluğum bişşar ve khayri fitneten. Allah Azze ve Celle bir imtihana ve bir şerri khayri. Yani derya fadana me uygat medine fada izah fada cennet fada medine peygamber fada ya ve şerri na'uzubillah ve nefs şeytan tağut zalim insan خلينا ناس إنسان حرام خور إنسان حاسم نفس الأكبر أبي بدنا شوف ليه سبحان الله عز وجل ليه هو قانون الدنيا وإلينا ترجعون وخدا عز وجل لنسونا بعملنا ونصبر ونزورنا أنا بإنسان كما قبله بالإجابة بالإجابة مثلا تدبير وتمام يا الإنسان